Masa Numerut Nabi janjongan menghadap Tuhan yang Maha Suci. Ulangi 7 jio berjalan sampai batasan arasy kursi. Ulangi 7 jio berjalan sampai batasan arasy kursi. Nabi terlena di Masjidil Haram saja menerangkan Sayyidina Ali. Jibril teka ujula malam perintah Tuhan Allahu Rabbi. Jibril teka ujula malam perintah Tuhan Allahu Rabbi. Nabi merupakan ubah mentanda hati dan jangan kena suci. Nebedah dada laju masanya, berdarah hitam jantung hati. Siang saudara nyata tak pandang rahmat ke alam Muhammad Nabi. Bedah operasi siang mulaan jadi tauladan bagi Nabi. Masa Numerut Nabi janjongan menghadap Tuhan yang Maha Suci. Ulangi 7 jio berjalan sampai batasan arasy kursi. Ulangi 7 jio berjalan sampai batasan arasy kursi. Nabi terlena di Masjidil Haram saja menerangkan Sayyidina Ali. Jibril teka ujula malam perintah Tuhan Allahu Rabbi. Jibril teka ujula malam perintah Tuhan Allahu Rabbi. Selesai menuduk olehnya, diperiksa lehat oleh Jibril. Pakaian putih bersih bandar, laju berjalan berangkat Nabi. Masjid Aqsa laju tujuan, sampai ke Lansiat berhenti. Sembahyang sunat siat watenya menghimpun kenangan Nabi. Masa Numerut Nabi janjongan menghadap Tuhan yang Maha Suci. Ulangi 7 jio berjalan sampai batasan arasy kursi. Ulangi 7 jio berjalan sampai batasan arasy kursi. Nabi terlena di Masjidil Haram saja menerangkan